niyo mpamvu buri mutegetsi aba agomba kugira abakamira kugira barinde ingoma ye kubera urukundo, abagomba no kugira ngo abanyaga abaka ingufu zo gukompoza abasigiri zo gufana, ntabwo byabura, ahubwo wenda umwanya wabaye muto. Abantu nk'abo bagiye bakurikira M23. Icya kabiri ni koze M23 irwanira, bamwe barayemera. Icya gatatu ni success yagiye igira ikipe nziza yishakira abafana, rwose nta kubeshya, nibyo byabaye, nicyo Kinshasa yabuze cyane. Ikindi ni empty promises za Tshisekedi. Turakubita u Rwanda twiki, ndakubwiza ukuri, ntabwo abanyarwanda bakishima kumva ibyo bintu, ariko kuri guhari n'uwari gukoresha referendum nko muri 2023 uvuga uti muri Kongo dukoze referendum, turabasezeranya ko igihugu cyacu gifite ubushobozi n'imbaraga zo gukubita u Rwanda, dushoza intambara ku Rwanda, amatora akabarurwa neza hatajemo amanyanga, uruhande rushyigikiye ko Kongo ishoza intambara ku Rwanda rwari gutsinda iyo referendum cyane rwose. So Tshisekedi asezeranyije abantu ko agomba gukubita u Rwanda, M23 bimusiga ibyondo. Iyo ni deception ku bamwizeye. Avuga rya jambo we Mwendelesi Karimushi, lis bien mes lèvres, je pèse mes mots. Mwafaci beto. Hari abantu bavuga ati noneho kera kabaye beto agiye gukora akantu. Ubundi bakubwira ngo niba iyo ukeneye kugutsinda, know yourself, know your boss, and know who is your boss's boss. Exactly. Noneho iyo umuntu wamenye his boss, ukamenya his boss's boss, biba bimeze neza. Nko mu ntambara rwose kumenya ngo ndarwana nandi ndi muri inyuma birakunda. Ariko igihugu nk'u Rwanda nukireba, cyagiye cyubaka nk'igihugu kibizi ko ubushuti bw'ibihugu budahagije. Yego, amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba One Nation Radio, mbibutse ko iyo radio ya diaspora y'u Rwanda, ijwi rya diaspora y'u Rwanda, turi kumwe na Yves Nkuye mu umusesenguzi wacu. Yves, nizere kumeze neza cyane. Meze neza cyane, ndatuje, isi ntacyo nyitwaye, nayo nta kintu intwaye cyane, ntacyo mutwaranye muri rusange. N'Imana turi mu bwumvikane rwose, uri mu bantu bashobora kuba bari mu nzira nziza rwose. Imana ntabwo iri kumbangamira, nanjye sindi kuyibangamira cyane. Imana sura yabangamira. Hari nk'igihe uba ufite ibintu byinshi bikugoye, noneho ukavuga uti kuki itandwanyeho koko kari ishobora byose. Kaba ari agateste, ntuzi ko yanagerageje na Yobo wenyine se, kugira ngo umurebe. Umwana wayo yamuhaye misiyo, umwana wayo yayibwiye ngo misiyo iranze, arabwira ati iramubwira iti hangana, misiyo igomba kugerwaho ku kiguzi cyacyo cyose. Ntabwo ari we gusa, ariko sofa ameze neza rwose. Sofa so good cyane, ni byiza cyane kuba twongeye kukubona, kuba tugiye no kuganira n'ingingo mba nateguye tugomba kuganiraho. Nyinshi abantu baba bazibonye bazumvisha, icyo turenzaho hano no kusesengura no kureba hagati y'imirongo. Muri minsi turi kuganira cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikibazo cya mbere nkubaza mbere yo kwinjira muri specifics, kuki M23 ikomeje kwigarurira uduce kandi hakiri ibiganiro biri kuba, yaba ibya Doha bihuza M23 na leta Kinshasa, ndetse ushatse wanarenzaho n'iby'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uku gufata uduce ntibishobora gukoma mu nkokora izo initiative zatangijwe n'abakure dushaka gushaka ibisubizo. M23 gufata uduce ikomeje, hano ashobora kubireba mu ndorerwamo zitandukanye. One, M23 idakozwa iby'ibiganiro bihari n'ikizabivamo, ibibona ko bitayiha amahirwe menshi, ikaba ikeneye kuko reka nkotinge, Corneille Nangaa aherutse kuvuga ko byaba byiza baganira n'amabuye y'agaciro ya Kongo, nibyo baganiraho, bakwiriye kuganira na the right people, kandi akavuga ko the right people ari abantu bo muri AFC M23, nyine abantu bakwiriye
M23 isanzwe ifite ahantu hari amabuye y'ingenzi muri Rubaya. M23 yafashe Walikale bayisaba kurekura, iravuga ngo twakoze repositionnement. Ni nko kuvuga ngo hari aho tugiye ariko Walikale anytime dushatse twayifata. Ntabwo ari ahantu hatuza gufata Walikale aho turi. Bavuze ko bakoze muri repositionnement muri Walikale et ses environs, hafi yayo. Walikale nayo burya irakize ku mabuye. Nujya kureba n'utundi duce M23 imaze iminsi ifata, n'uduce dukize ku mabuye y'agaciro, n'uduce dukize ku burobyi. Ushobora kuba umuvuno wo kuvuga ngo ikomeze ikoresha agatuza kugira ngo kumeze y'uruganiriro bayihe agaciro cyane. Birashoboka ibyo nabyo. Ushobora no kuba umuvuno wo kubikomeza kuko itazemera ibizavamo hariya. Iyo urebye abasa nka M23 nyine bafitanye isano na M23 babayeho imbere ya M23. Ko turi muri iyi M23 nge niti ya kabiri. M23 ya mbere nyifata nka M23 yabirebeye byo muri za 2012. Mbara mbere yaho mbara CNDP, mbere yayo nkabara RCD. Burya na FDL nubwo itari yaba bantu ariko nayo isa nkaho yari ifite impamvu zirimo n'izenda gusa nkabo. Reka tubara abo bane bonyine. Bose bagiye barangizwa n'ibiganiro, ariko ibiganiro ubona ko bitasubizaga mu buryo bwuzuye icyo bo barwanira cyangwa icyo bavuga barwanira. Kuri inshuro rero ndababona nk'abantu bashobora kuba banapushinga bavuga ngo tupige yeye, dukoresha agatuza, ibyo dusaba binyuze mu biganiro tubyigerereho cyangwa tujye ku meza natwe dusabwa. Tujye ku meza dusabwe. Yamaze kubona ko icyo Amerika ishaka ni amabuye y'agaciro. Amabuye y'agaciro ifite izasabwa kuyarekura kugira ngo Amerika iyacukure nayo igira ibindi ronswa. Ishobora yo gukomeza kuko ibona ibyizaronswa bidakomeye cyangwa se bitangana n'ibyirwanira. Ishobora no gukomeza kuko ishaka guhirika ubutegetsi. Ari nacyo mbona ko M23 ishaka guhirika ubutegetsi buriho kuri iyi nshuro. Hari uburyo babivuga mu mvugo zidakomeza, bakavuga ko buri munyekongo bashyigikiye, bakavuga ko revolution batangiye ikomeza, bakavuga ko Tshisekedi ari yo nawe ukwiriye kuroba mu nyanja kugira umuhengeri ushire, bakavuga ko baza gukomeza bakagera Kinshasa, bakavuga ibintu byinshi. Icyo kiragamijwe. M23 yagira izihe nyungu mu guhirika ubutegetsi? Hahinduka uwo Amerika iganira nawe cyangwa babahuza bose. Icyo bakora ntahindura kuganira na Amerika. Baganira na Amerika aribo baganiriye nawe, ntibavuge bati turashaka guhirika ubutegetsi dukureho ibi biganiro. Baganira nk'abafite ubutegetsi. Sibyo? Nta kibazo. Baba babita abapishiste, baba babita abanyagitugu, baba babita uko bashaka. Hariya bayita ngo ni yunta. Urumva? Baba babita uko bashaka, ariko baba ari bo bafite ubutegetsi. Bitandukanye n'ubu bitwa inyeshyamba. Inyeshyamba ziba zirwanya ubutegetsi. Icyo gihe baba bafite abandi babarwanya ariko none bafite ubutegetsi. Ubutegetsi bwiyongeraho ko icyo Amerika ishaka none baba bagifite. Kandi iyo niyo formule yonyine uyu munsi ishoboka. Guhirika Tshisekedi cyangwa kumacinga kugeza Kinshasa. Kubera iki? Hari ibyo nabonye iyo urebye ibyo bintu bibiri biratandukanye se. Guhirika Tshisekedi no kumacinga. Hari igihe haba rebellion ukagenda ukagera mu murwa. Ubutegetsi bakabuta bakiruka ukamwivaniraho. Hari n'igihe umuntu umuhirika ibindi ukabikurikiza nyuma. Bifata nk'ibintu bitandukanye. Utageze Kinshasa se? Ushobora kumuhirika utageze Kinshasa urwana. Ugakorompa abajenerali bari Kinshasa. Muri ibyo bibiri ni ikihe kirera cyashoboka? Icyoroshye none no kumuhirika. Kumacinga kugera Kinshasa. Kumacinga kugera Kinshasa biragoye kurenza kumuhirika. Kumuhirika iri sufi yo gukorana n'abantu bari hariya. Kandi urebye uyu munsi mu bantu ba M23 aberekana ko bayishyigikiye, aberekana ko ifite impamvu irwanira, harimo abantu bashobora gutanga umusanzu muri ibyo. Abanyekongo uyu munsi nemera ko biyumva muri Tshisekedi, bakiyumva muri Kabila, bakiyumva muri Martin Fayulu, bakiyumva muri Moise Katumbi Chapwe, bakiyumva muri Denis Mukwege, bakiyumva muri Vital Kamerhe,
bakiyumva muri Sesanga, bakiyumva, ubwo ndi kuvuga parmi les grands figures ziri hariya. Urebye muri izo figure zose zikomeye zishobora kuinfluencinga abanyekongo zikomeye, zimwe ziri kumwe. Sesanga ari kumwe na Kabila, ari kumwe na Moise Katumbi, ari kumwe na Martin Fayulu. Abo bantu bashobora kuinfluencinga mu nyungu za M23 kuko iyo urebye aho bahagaze none ntabwo bari against M23. Ushingira kuki? Iyo n'umuntu nka Martin Fayulu atinyuka kuvuga ngo Corneille nanga rwose nawe uyu munsi twakicara tukaganira kuko namaze kubabarira. Iyo ubona Martin Fayulu yihuza na Kabila bagasinyana isezerano rimwe, joint statement cyangwa se joint declaration, arabizi neza ko Kabila ari we watumye ataba perezida, ashyiraho Tshisekedi. Iyo ubona uyu munsi noneho yasohoye amajwi ibiganiro avuga ko Tshisekedi akwiriye kwegura kugira ngo ino myaka 3 ibe iy'inzibacyuho isigaye kuri manda ye, no muri 2028 haba amatora aboneye. Iyo mvugo M23 irayivuga, uvuga ko Tshisekedi bavuga ko Ariyona akwiriye kwegura cyangwa se bakamuhirika. Iyo urebye Kabila avuga urwo rurimi, ikibazo cya Kongo ni Tshisekedi, n'igisubizo cya Kongo ni Tshisekedi. Abo bantu urabatandukanyiriza na M23 none ntaho. None ukagira igihe ubyandika Tshisekedi agahaguruka bati tugiye gukurikirana Kabila, turamumerera nabi cyane gutya. Ndavuga iyo mvuga umwami ntiyica yica rubanda, haba hari abantu ba Tshisekedi ari bo bafite izo proposition. Yabivuga gutyo ukabona Martin Fayulu ati reka reka urakurikirana Kabila, wakurikiranye Kazadi wibye. Parodi za Kabila zitari ko mwe muravuga kudukurikirana ngo tujye mu butabera ariko mukaza kudushaka mu ibanga. Ahubwo muratujyana mu butabera namwe mwiteguye kujyayo. Abo bantu bari ku ruhande rumwe na M23. Igitandukanye hari ukudatangaza ngo turi kumwe cyangwa ngo batangaze imikoranire cyangwa niyo baba batayifite ariko basangiye kwemera. Je uzi nko mu Rwanda uza abantu benshi b'abakristo bahari bo muri Kiliziya Gatolika ariko bameze nk'amezi 5 cyangwa 10 batagiye gusenga. Barahari benshi. Ariko kwemera kwabo Kiliziya. Gusenga bimutunga akaba impamvu asenga. Gahunda yitangira atya. Ariko byashoboka ko nabariya utazababona mu nama za M23 ariko kwemera kwaramaze kuba uko M23 wenda bishingiye ku cyerekezo wabona ifite, bishingiye ku makuru baza ari inyuma y'amarido, bishingiye ku kuba barahindutse. Ibyo rero mbibona nkaho Tshisekedi entourage ye asigaranye abantu badakomeye cyane. Iyo urebye mu bantu bakomeye basigaye ku ruhande rwa Tshisekedi ni Vital Kamerhe na Jean Pierre Bemba. Bemba ni kijewujewu. Niyo kudeta mvuga mu bayigi inyuma na Bemba bashobora kuba ari we wayitangira kuko probability yo kuba Tshisekedi yahirikwa kandi mbere y'ukwezi kwa 6 nako mbere y'ukwezi kwa 7 urabaruka 2026 oya ko uyu mwaka kuko abashaka kumuhirika no kumuvanaho nibarindira nyuma yaho ntabwo bizaba byabaha inyungu nkuko babikora mbere. Urasobanura ni ukwezi kwa 6 niko Tshisekedi azasinyamo amasezerano n'u Rwanda. Ni nako azanasinyamo deal na Amerika. Rero rimwe na rimwe batinze bakazajya mu kumuhirika nyuma ntabwo baba bagifite ubushobozi bwo kurivasinga ya deal. Ikiza babasha gukora no gushaka uburyo bamuhuta akagenda muti wamperezayo. Icyo kintu cyonyine cyamufasha. Batabikoze cyasiga sinye niyo wamuhirika wazi implementing ibyo yasinye. Timing nziza niyi. Uwo Jean Pierre Bemba uvuga nibyo aba bantu bamwe ntiyumvikana nabo ariko turamuzi igihe amaze ashaka ubutegetsi. Jean Pierre Bemba ntabwo inzozi ze za kuba minisitiri wa transport. Sibyo inzozi ze kwa rukuba umukuru w'igihugu nawe mu bahirika Tshisekedi ari mu ntukamushyire kure. Gusa namuzanyemo kuko arakomeye ndabyemera atahinduye akavuga ati reka nyoboke n'imbaraga. Undi mvuga ni Vital Kamerhe. Tujye twemeranya ko muri aka karere Kenya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
kuko uba ukomeye muri politike zaho, kuko uba ukaze, agace uvukamo karakonta. Muri izi Kivu Vital Kamerhe afite abantu benshi bamushyigikiye, sibyo? Ubu niwe usigaye. Wajya kureba abandi ni bake, ni ba Sama Rukonde. Uyu mugore ndamwemera malgré ko adakunda u Rwanda, ariko ubuhanga bwe ntabwo mbuhakana ngo nuko adakunda u Rwanda. Thérèse Kayikwamba Wagner akora n'umutekinisiye, nteka ko na France nyinshi aragira nibyo nagiye kuvuga, ni mushya mu butegetsi bwa Kongo, ntabwo ari umuntu twe tumenyereyemo. N'imbaraga ze ntiziraba nyinshi cyane, na influence n'amakonexi imbere intanari, ariko hanze ya Kongo ni umukozi, ni n'umuhanga mu kazi ke. Iyo ugiye kureba rero abakomeye, iyo mvuga figure zikomeye, ziri ku ruhande rwa M23 kurenza urwa Tshisekedi. Ariko politike M23 yabashije gutsinda ite mu kumvikanisha koze yabo mu banyekongo, harimo n'abo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kugira ngo Kinshasa itakaze izo ngufu? Nse nk'uri vasinga icyo kibazo, Kinshasa yo ubutegetsi bwaho bwatsinzwe bute kugira ngo abakomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bisympathizinga? Kuko uvuze Kabila, ariko ntabwo twakirengagiza ingendo zahwihishijwe ko yakoreye muri Goma, hari n'izavuzwemo mu ibanga rikomeye. Uyu mumetisi wo muri Katanga wari ukomejeho mu kanya nyiri Moise Katumbi Chapwe, bivuze ko bahakoreye ingendo, bivuze ko bumva cyane. Usa nk'ubikomoza uburyo strategy yakoresheje y'ubuhanga mu gutsinda, mu kwegukana amarangamutima yabo, noneho unavuge n'ubuswa, nkoresha iryo jambo, regime ya Tshisekedi yakoresheje mu gutakaza izo ntege. Regime ya Tshisekedi yabuze, ubwo niyo mpereyeho. Kwanza yagize ikintu cyo kwita itakaza abantu by'ako kanya. Tshisekedi nureba kuva nko muri 2019, 2020, 2021, ubare ngo yari amaze gutakaza abantu bangahe? Yari amaze gutakaza Kabila, perezida wayoboye igihe kirekire kurusha abandi bose muri Kongo nyuma ya Mobutu, sibyo? Kandi niwe wa mbere bari basimburanye ku butegetsi, niyo peaceful transition of power ya mbere yari bayo. Kabila l'homme fort de Kinshasa, wabashije kwiremera igisirikare cye, perezida bivugwa ko muri Afurika mu bayoboraga ibihugu ku butegetsi bwe, uretse Mohamed wa gatandatu wa Maroc, ntandi wamurushaga amafaranga. Uramutakaje mu mwaka wa mbere. Utakaje umuyobozi wa Seni, komisiyo y'igihugu y'amatora yagushyizeho, Colonel Nanga. Utakaje Moise Katumbi, mwari musanganywe muri opposition. Utakaje abagenerali barimo General John Numbi n'abandi. Ibyo byari bihagije ngo n'abandi babe bakurikira bavuga ati nabo yafunze muri manda ya mbere, abo ba Fortuna Bisesere yagiye abafunga. Buri ngoma irakama na buri ngoma iranyaga, nuko bigenda. Ntushobora kwigwizaho ubutegetsi ngo nabukomereho nta bantu wahonze, kuko umunsi ujya ku butegetsi hari undi uba wabushakaga, wajyaho binyuze mu matora, wajyaho binyuze muri coup d'etat, yaba rebellion, uko byagenda kose ubutegetsi bufata ari ubwambuye cyangwa hari uwabushakaga. Abo rero baba batekereza inzira zose babukwakamo kugira ngo uburinde. Rero bamwe mu babirota intoki zikubita mbere kandi ukazibabaza, ukaburindisha umuriro ubwegereye akababuka. Bamwe bagomba kudahungabanya ubutegetsi bwawe kubera ubwoba, abandi bakaburindira urukundo. Niyo mpamvu buri mutegetsi aba agomba kugira abakamira kugira barinde ingoma ye kubera urukundo, abagomba no kugira ngo abanyaga abaka ingufu zo gukompoza, abasigiri zo gufana. Ntabwo byabura, ahubwo wenda umwanya wabaye muto. Abantu nk'abo bagiye bakurikira M23. Icya kabiri ni koze M23 irwanira, bamwe barayemera. Icya gatatu ni success yagiye igira ikipe nziza yishakira abafana. Rwose nta kubeshya, nibyo byabaye. Nicyo Kinshasa yabuze cyane. Ikindi ni empty promises za Tshisekedi. Turakubita u Rwanda twiki, ndakubwiza ukuri, ntabwo abanyarwanda bakishima kumva ibyo bintu, ariko kuri guhari n'uwari gukoresha referendum nko muri 2023, uvuga uti muri Kongo dukoze referendum
turabasezeranya ko igihugu cyacu gifite ubushobozi n'imbaraga zo gukubita u Rwanda, dushoze intambara ku Rwanda, amatora akabarurwa neza hatajemo amanyanga, uruhande rushyigikiye ko Kongo ishoza intambara ku Rwanda rwari gutsinda iyo referendum. cyane rwose. So Tshisekedi asezeranyije abantu ko agomba gukubita u Rwanda, M23 bimusiga ibyondo. Iyo ni deception ku bamwizeye. Avuga rya jambo we Mwendelesi Karimushi, lis bien mes lèvres, je pèse mes mots. Mwafaci beton. Mwafaci beton. Hari abantu bavuga ati noneho kera kabaye beto agiye gukora akantu. Nanjye muri aba nari ndimo. So empty promises, oya. Ubwoba bwari bwanyishe. Sinkubeshye njye ntabwo nigeze ngira. None akivuga ko ari ukurasira igoma karasi Kigali ubwo nanasetsemo. Yewe ubwoba bwonyine nagiraga nuko intambara yabo y'akarere. Ngo kuvuga ngo ya gisirikare u Rwanda n'igihugu kimwe bucya kimwe umwe kuri umwe baturanye. Nta na rimwe ndumva sinyishaka, sinanayifuza. Ni u Rwanda ruri gushyamirana n'ibihugu bituranye narwo njye mba mbabaye. Kuko njye niyumva nyine nk'umuvandimwe w'ibyo bihugu byose. Kandi igihombo kigera ku muturage uciriritse nkanjye kubera ibyo. Ariko kuvuga ngo simfite icyizere cyangwa ngo ndikanga ngo batuvutura, ntabwo njye mbyikanga. Icyo mbivugira nabona hari umwarimu twagiraga kera yaraguhanaga aho ati intare ufite uyiziture. Nabonaga confidence avuga nari amagambo. Hari intare agiye kuzitura. Exactement. Nabaga ari intare ziritse cyangwa ari undi muntu ushobora kuba ukomeye muri inyuma uri kumufasha kuvuga ari amagambo. Kuko mu ntambara utinya ibintu byinshi, ariko bibiri mu bikomeye utinya uwo mugiye kurwana, urabanza ukamwiga, ariko urabanza ukamenya ni nande umuri inyuma. Ubundi bakubwira ngo niba iyo ukeneye kugutsinda, know yourself, know your boss, and know who is your boss's boss. Noneho iyo umuntu wamenye his boss, ukamenya his boss's boss, biba bimeze neza. Nko mu ntambara rwose kumenya ngo ndarwana nande ninde umuri inyuma birakunda. Ariko igihugu nk'u Rwanda nukireba cyagiye cyubaka nk'igihugu kibizi ko ubushuti bw'ibihugu budahagije. U Rwanda rwiyubatse nka kumwe umukire mu bana, mukabana. Iyo umukire umwana mwiza, mwe bishaka murasabana, nutabishaka rubaka inzu ndende ajya amena amazi wawe mu rugo gutyo. Nuko u Rwanda ndubona muri iyo kamere rwose, niko mbona ruteye. Njye rero ntabwo nigeze ngira ubwoba, cyatumye ntagira ubwoba, hari amakuru nari mfite nyine ku bushobozi bw'u Rwanda. Icya kabiri, igisirikare cya Kongo hari amakuru nari ngifiteho. Impungenge zanjye zari ku intambara yabo y'akarere rwose, naho ngaho honyine nari mfitiye impungenge. Kandi ubwo nanakubwiza ukuri, uzi ikintu cyonyine, igitero cyonyine uyu munsi ibihugu bituranye n'u Rwanda byagaba ku Rwanda ukarushobora, keretse nka Uganda na Tanzania biteranye bikiyemeza ko bigiye gutera u Rwanda, ntibiri rurasi kavuga ngo dufunze imipaka. Ibi neva yakoze, habaye nk'ingufu zituma Uganda na Tanzania bakora ibyo, nibwo u Rwanda rwaba rutsinzwe. Ariko kuvuga ngo mu bya gisirikare niyo hazi ibihugu bingahe, cyase ngo byafata umwanya. Ni igihugu cy'abarwanyi ubona babibayemo, babizobereyemo, kandi bitari byo gushira nona. Ni abarwanyi parinatire. N'abarwanyi parinatire. Ubwo rukomoje kuri deception y'abaturage bagize nyuma y'uko Tshisekedi abijeje ibintu. Uruvuze ngo ni empty promises, amasezerano arimo ubusa, bituma abantu benshi batangira gutakariza icyizere. Regime ya Kinshasa batangira kuhuza amarangamutima na M23. Umutwe wiswe ibyihebe, wiswe abanyarwanda, wiswe buri kintu cyose kibi cyatuma nta mukongomani bakifuza kujya nyuma. Kuri ubu ngubu warukomoje uhereye kuri Kinshasa, ariko M23 uretse amakosa yakozwe na Kinshasa, bo ntacyo bakoze cyatumye amarangamutima y'abantu abagarukira. Dore ko umutwe utangira nta n'umwe mu bakongomani, ndetse kuvuga ngo nta n'umwe, ariko abenshi bawuciraga kari urutega. Icya mbere M23 nayo ifite ibyo yakoze byatumye abakongomani bayigana. Icya mbere no kubura intwaro. Kongo ifite abaturage barambiwe ubutegetsi bwa Kinshasa. Notono uri Tshisekedi baturutse na legacy ya Kabila. Barambiwe kuvuga ngo ugiye kubarwanya, aho washoboraga kubona abagenda. Icya kabiri navuze za success za M23 ku rugamba, imvugo zayo, diplomasi, ni bande bakuri inyuma. Hari ibintu byinshi byatumye abaturage bayigana, ariko ntihaburamo n'abayigannye kubera ubwoba bwo kuyitinya batayemera. Bakavuga ati nibo bafite
reka dukeze uwime, ni izina ry'umunyarwanda kuvuga ngo nkeze uwime. cyane urumva aho twaterure tuvana ni ku aba barwanya ba AFC-23 bafashe amashoferi ya Ruhwinjwa muri teritwari ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni ahantu bigaruriye hatabaye imirwano. Iyi teritwari ikungahaye ku bucuruzi bw'amabuye y'agaciro ya zahabu, cyane cyane harimo n'ahantu hari ibirombe by'abanyakanada bacukuramo ntuzi, kuko hashize igihe rwose bahacukura cyane, kuko hari groupement za Rucinga, Kabarore, Kaduha na Idundwe nazo ziri kugenzurwa na AFC. Aba barwanyi rero bamaze kugota lokalite za Ngando, Cirumba na Kashanga ku buryo isaha n'isaha bazigarurira. Hari ahantu hari amabuye y'agaciro cyane, rero ko abarwanyi bakomeje kurwana berekeza hacukurwa amabuye y'agaciro y'abanyakanada mu birometero 5 uvuye muri groupement ya Rucinga ari izi ngizi ziri ruguru bahagose. Urabona ko rwose ahantu bafite ni ahantu hakomeye, ariko noneho aha ngaha aho bitandukaniye ni muri Kivu y'Amajyepfo. Urabizi barahafite kuva tariki 15 z'ukwezi 14 urakoze z'ukwezi kwa kabiri, bagenda bamanuka bagera za Kamanyora. Abantu baravuga bati kuki bahagaze, kuki batakomeje bagana mu Buvira? Ariko amakuru ahari ni uko hari abarwanyi batangiye kugaragara mu bice byegereye Ubuvira. Twabona iyi strategy kuko urabona ko nyuma ya Goma na Bukavu, muri iyi mijyi imanuka nta handi hantu hari umujyi ukomeye uretse Uvira, kuko Uvira naho harimo ama defense akomeye cyane yatwirwa bandi bari abawazarendo na FARDC bigeze no gukozanyaho, bavuga ko harimo ibibazo, hakazamo n'u Burundi aho abazarendo bavuga ko batakibafasha mu kurwanya umwanzi. Strategy urayibona ute yo kumeza kumanuka, ku expandinga southward ku buryo ushobora no kugana muri Buvira umupaka n'u Burundi unakomeza unsubiza? Siho haba hashingiye impungenge Burundi buvuga mu mvugo perezida wabo avuga, ubona ko ataremera neza ko ibiganiro bihari biri butanga umusaruro? Baramutse bafashe Uvira bivuze ngo Burundi bwaba busigaranye Tanzania yonyine. Uburyo mbibonamo tubihera Goma. M23 gufata Goma yakoresheje tactique isanzwe ariko ikomeye ya encirclement, kugota kuzenguruka. Ni nayo mpamvu wabonye ko benshi mu bari bahanganye nayo yabadatse, yabafashe. Wabonye ko abapolisi barenga 3,000 n'abasirikare bemeye kwijoininga ku ruhande rwa leta, igota abarenga 2,000 bo muri SADC, sibyo? Abawazarendo bo kuko bamwe ari abaturage bisubiriye mu giturage barambika imbunda, naho ntiyabuze 1,000 byasubiye mu giturage. Uri kumva imibare yari iri hariya kuko yari yabagose. Iyo encirclement uburyo imera ntubona, ntibagusigira aho uca usohoka. Niyo yakoze Goma. Ntabwo muri Uvira encirclement ishoboka. Kubera ikidashoboka, kugira ngo hariya uhincircling byasaba kuba nk'u Burundi bushyigikiye M23 cyangwa badafitanye ikibazo ku rwego M23 ikebera izenguruka igakonturuna kugeraho noneho isa nk'iturutse ku mupaka w'u Burundi, ikaba nka ifite ibice byo guhera ahandi yigaruriye n'ibice byo guhera ku mupaka w'u Burundi, aho Rwanda nayo bagasigaramo hagati. Biragoye kwihanganya n'u Burundi kandi hahagaze n'ingabo z'u Burundi n'ubundi. Iyo tactique ntishoboka. Igishoboka rero ni ikihe? Ni ukuza inzira imwe musururu moya bagana hariya, kandi ni nako Abarundi nabo baba bakeneye gupusa ngo bategera umupaka wabo, kubera impungenge z'uko whether M23 yahakomereza cyangwa n'undi uhanganye n'u Burundi yakomereza M23 ikamuha inzira ikamubwira iti ngaho ikomereza ubidukorere. Niyo mpamvu ho bisa nk'ibyagoranye, ariko ubona ko naho bizaba kugenda inkoni umwana ishira dondi bagenda bafata kugira umunsi hazabera intambara ikomeye kuba bahigarurira. Ibyo byitege kandi bizaba. Uvira urahabona imirwano ikomeye ko ntabwo wahafata byoroshye, ntibishoboka. Keretse bibaye ko Burundi ahubwo bwamaze kumera nk'aho bukemura ibibazo nabo bafitanye nabwo ibibazo, kandi bukaba bwavuye ku ruhande rwa Tshisekedi, kontaro irangiye cyangwa bayivuyemo, bakaba banahafata batarwanya. Ariko in case haba kurwana gufata Burundi bukaba bufite garanti ko nta uri bubatere, nta n'ibibazo by'umutekano bari kugira.
bahafata batarwanya, in case bazakenera kuhafata abarwanya, hazaba intambara ikomeye cyane. ni ukuvuga ngo icyakomeza iriya ntambara ni resistance y'u Burundi. Yego, muri Uvira. Mm. Mu bindi bice rero ho ntabwo nkibona resistance ikomeye y'ingabo za Congo. Ingabo za Congo ubona ko ziri kwitegura intambara y'ibihe biri imbere, noti nawe ubwo ntubona ko biyizeye pe. Ibyabaye i Goma n'i Bukavu byaberetse ko bashobora kuba batari tayari cyane. Ubona ko ibyo bari gukora birimo kwitegura intambara y'igihe kirekire, mobilisation, kugura intwaro nshya, kuzamura amaprime, amasezerano n'ibihugu mu bya gisirikare. Ibyo byo nibyo mbona by'igihe kirekire, nicyo cyonyine cyashoboza M23 kutorerwa no gufata ahandi. Ntabwo ari n'ikibazo cya resistance gusa, uko intera yiyongera, kubara ngo na arrière base yawe iri hehe bigenda bigukostinga match. Uko bajya kure bisaba kubanza ukagira izindi ngufu, ukangaje abasirikare bashya, ukabasiga aho uvuye, ugakomezanya abandi, gutyo 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 gutyo. Uko aho wafashe harushaho kuba hanini, kwigira imbere biragorana, kwigira imbere biragorana, kwigira imbere biragorana, keretse igihe resistance iba yabaye ngufi cyane. Uragereranya ute imirwano ishobora kubera Uvira niyo yabaye Goma? Kuko ntekereza ko kuva intambara yatangira nta handi tuzabona imirwano nk'iyabaye muri Goma. Nta iyo muri Goma yari deadly cyane kandi mu mwanya muto. Ibyo byo nta handi tuzabona isa nkayo, niyo yabaye. Kuko nakubwa abantu bari encircled noneho n'igihugu kibegereye bamwe bibagoye kwemera kugihungiramo. Hariya Uvira bikomeye bahungira i Burundi, ni bake bakumva bafite impungenge zo guhungira i Burundi. Kuko n'ejo bundi rega Bukavu bagiyeyo, twarababonye mu mashusho. Ntabwo tuzongera kubona imirwano nk'iyabereye i Goma vuba. Iriya yari imirwano mibi cyane, tuzayiga mu mateka. Ntabwo nkubeshye, ibintu byabereye i Goma mu kwezi kwa mbere uyu mwaka tuzabyiga mu mateka. Hanyuma Uburundi bwo muri iki kibazo ubona bimeze gute? Kuko ni igihugu gifite imvugo runaka bavuga guturuka ku muyobozi wabo, bagira n'ibikorwa bitandukanye. Nk'ubu ngubu ku makuru nawe nsoma kare wabonye ko bimye inzira abagenzi bafite pasiporo ziteyeho kashe ya M23 mu duce, ubwo ni abanyuze mu duce M23 igenzura. Bivuze iki kuba Uburundi bwanga abantu bavuye mu gace M23 igenzura? Ntabwo Abarundi barekonesa M23 nk'ubutegetsi buri legitimate. Ni abambari ba Kinshasa, bakorana na Kinshasa, bo ntabwo barekonesa abategetsi ba M23. Ibyo byo biri obvious. Abarundi na M23 ntabwo ari inshuti, ni abantu bahanganye kandi batabihishanye. Uburundi rero gutangira kubabuza cyangwa se gukumira bafite izo pasiporo, ni nko gutangira no kuvuga ngo ntidushaka abantu bakorana ubucuruzi na M23, murahitamo hagati yacu natwe. Kinshasa rega niyo mpamvu yaborotse ubuzima hariya. Ubuzima burahari ariko buragoye. Uribaza mu isi tugezemo, amezi 4-5 mu mujyi nta banke waccessinga. Amezi 4 mu mujyi nta banke. Ariko ibyo haba harimo no guhaniramo abaturage. Nahise ubundi uzi ngo bigenda bite? Chef, intambara zose abanyapolitike bashyiramo abantu, sinzi uwasobanuye ngo intambara ngo ni ubwicanyi cyangwa se ni ukurwana hagati y'abantu bakiri bato bataziranye, batanafitanye urwango, badafite ikintu bapfa, bagapfa bazira abantu bakuru baziranye, bo bafite ibyabo bapfa ariko badashobora kwirwanira. None uragira ngo bigende bite? Abanyapolitike ukeka ko inyungu abaturage babanza cyangwa habanza inyungu z'abanyapolitike? Niko bigenda. Abaturage nibo bahomba nyine bahaniwemo, ariko no mu bahanwe harimo abaturage b'Abanyekongo, harimo na M23, harimo n'abandi. Ni nko kuvuga ngo mwikorana nabo. N'Uburundi ubwo ahubwo bujoyininze iyo timu yo kuvuga ngo ikorana na M23 cyangwa se wihakorera ingendo. Ubwo ntibishobora kuzagora Uburundi mu gihe imipaka ibahuza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yose yabifashwe na M23. Yego,
bashobora kuzabana nabi ariko muri politiki nta gahora gahanze. M23 nk'igihugu iba iramutse iremye igihugu hariya, kuko iyo probability nayo irashoboka nubwo mbona ubishobora gutindamo gake. Iramutse haremye igihugu ishobora guhitamo gukorana n'u Burundi kugira ngo hatere imbere ibone impinduka. Nta n'uwamenya aho ubutegetsi bw'u Burundi bushobora kuzaba bwarahindutse, nta wamenya. Butarahindutse abantu bashobora kwiyunga bagakorana. Chef politique irahinduka, ntabwo iri statique, iri dynamique. Muri 2006 u Rwanda n'Ubufaransa bari babanye bate? Cangwe n'imbeba. Bacanye umubano. Taza kunshyira mu bibazo byo gusobanura ngo injangwe ni iyihe, imbeba ni iyihe, ariko bari babanye nabi 2006. U Rwanda rwahise rucana umubano n'Ubufaransa, ibi rwakoze ku Bubirigi ejo bundi. 2009 habuze gato ngo twige mu Cyongereza. Nibuka ko mu byandokoye gusibira icyo gihe nubwo byarangiye urwa nategereje ndubonye, ariko narukoye no kuba Icyongereza cyaransindaga. Ati so none nitumusibiza akajya kwiga mu Cyongereza karamubaho. Si byo tujugunye iby'Abafaransa uyu munsi bimeze bite? Hari igihugu gihari cy'inshuti kurusha Ubufaransa? Yego uracyasobanura cyane ibijyanye n'u Burundi, ukavuga ati politike ni dynamique, ntabwo ari irahinduka. uvuga uti u Rwanda n'Ubufaransa byari bibanye nabi ariko umubano urongera usubira ku murongo. Biranashoboka ko M23 n'u Burundi bakorana rwose, gusa currently icyo nabonye hano mu karere rimwe na rimwe bisaba ko ubutegetsi buhinduka. Whether hahinduka ubutegetsi bwa Kinshasa, M23 yahinduye nyine ikavuga iti tubane n'Abarundi twapfaga ariko Kinshasa, hahinduka ubw'i Burundi cyangwa na M23 hazamo indi myumvire. Ariko nk'abantu baba bakeneye kwiyubaka byihuse, baba bakeneye amaboko. Burundi ni isoko rinini kandi hari n'ibyo bafurunisa hariya, nta nubwo mbabona ari abantu bashwana by'igihe kirekire. Ariko currently icyo mvuga ku Burundi, urebye imipaka bufite active ntabwo ari myinshi. Urebye kuri Tanzania ho bafite imipaka nk'ibiri itatu, ariko irimo ibibazo, ntabwo ikora neza nk'uko byakoraga mbere, nyuma y'uko umugore wa perezida bagiranye ibibazo na Tanzania ku bijyanye n'ibitoro no kwinjiza ibintu mu gihugu. Ubona ko hari ibintu byinshi babona binyuze kuri iyi mipaka nyine ya ruguru ya Tanganyika, bivuye muri Uganda binyuze Bunagana, kandi Bunagana ni muri teritwari igenzurwa, ni mu matware ya M23. Dushobora kwisanga Burundi bubuze abantu babwinjiriza ibintu mu gihugu kubera ko aho byakinjiriye hose bafitanye ibibazo. Na M23 izaba ibakeneye abayiha ibintu, noto n'u Burundi. Nta nubwo M23 tubaye honest izaba ifite isuruse y'ibintu kurusha Uburundi. Uburundi uyu munsi bukorana na Tanzania, si byo? Bushobora no gukorana n'ikindi gice cya Kongo, ndetse n'iby'u Rwanda bishobora gukemuka nonaha. Ariko ndakubwira impamvu M23 izaba ikeneye ubutaka nayo. Igice gisigaye cya Kongo ubutegetsi butahindutse, utekereza ko kizakibanye neza na M23? Oya. Ubwo saho urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu ruzaba ari rwiza? Never. Aho bizaba bigoye. Igihugu tubona mu buryo buri direct kitaba kibanye nabi na M23 hano ni u Rwanda. U Rwanda rufite ibingana iki rujyana ku isoko? Uganda nayo babanye neza. Na Uganda bararyaryenye, tujye tuba honest. Ariko umupaka urakora ariko bararyaryenye, n'ibintu bizakomeza bitambuke. U Rwanda na Uganda bafite iki bashyira hariya ku isoko ryonyine? Wari uzi ko ibintu byinshi bijya hariya nibiba biva ahandi, bivuye ahandi nyine bigacaho, kuko Kongo inzira ziva Dar es Salaam na Mombasa zihura n'u Rwanda ndetse na Uganda, ibintu bikaba byaca aho ngaho. Ikindi gice cya Kongo ni kinini cyane kurenza ibyo bice bisigaye, noneho ukatinzeho n'u Burundi. U Burundi na M23 bazaba bakeneranye, kumvikana bazumvikana, ntibizanatwara umwanya rwose, ndakubwiza ukuri. Yabaga intambara yarangiraga gusa, ndi kuvuga ariko in case M23 yakigarurira hariya, ega nabyo bishobora kwanga. Ntabwo ari rimwe guteranya rimwe ngo bizaba kabiri, nabyo bishobora kwanga rwose. cyane. Yves, reka ngushimire cyane, n'ukuri wakoze cyane.